Inkuru nziza cyane kuri Edouard Bamporiki, uyu nguyu yahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umuco ndetse n'urubyiruko mbere y'uko aza gutabwa muri yombi. Hanyuma rero yaje gufungwa ariko aza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni inkuru nziza itugezeho muri aka kanya, nyuma yaho ku munsi w'ejo uyu Bamporiki Edouard yari yijeje umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame ko atazongera kwakira indonke. Uyu Bamporiki muri iyi nkuru yari yagize ati nijeje perezida Paul Kagame ko ntazongera kwakira indonke. Bamporiki Edouard wakoze imirimo itandukanye muri guverinoma y'u Rwanda yabwiye perezida Paul Kagame ko yamubabaje ubwo yakiraga indonke, ariko amwizeza ko ibyo yakoze bitazongera n'umunsi wa rimwe. Ni mu butumwa bwandikisha intoki uyu mugabo wigeze kuba umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco yageneye umukuru w'igihugu akanaba chairman wa FPR Inkotanyi ubwo kwa gatanu tariki ya 19 umuryango wakoraga inama nkuru ya 17 yawo. Bamporiki uri mu bitabiriye iyo nama yabereye Sororo yabwiye perezida Paul Kagame ko iyo atamubabarira yakabaye agifungiye imageragere. Ati mpagaze mu mbabazi mwampaye nyakubahwa chairman zitabaye zo ngo nagombye ndi aho ibyaha nakoze byari byanyohereje. Nyuma rero y'ubu butumwa ndetse no kongera kwicuza imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame, uyu Bamporiki Edouard wakoze imirimo itandukanye muri guverinoma y'u Rwanda nk'uko nabivuze, akaza kugira ubwo atabwa muri yombi kubera kwakira indonke, agafungirwa imageragere, akaza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mbabwire ngo hari indi nkuru itugezeho muri aka kanya kuri Bamporiki Edouard. Reka mbaze mbaye incamake y'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino mbere gato yuko tuza kwitsa kuri inkuru yacu rero ishimikiye cyane kuri Bamporiki Edouard. Reka mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagiranye ibiganiro na Lavrov w'Uburusiya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Umutwererano w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov baganiriye ku kwagura ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri Nduhungirehe na Lavrov bahuriye i Cairo mu Misiri ari kubera inama Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'Afurika n'Uburusiya kuva tariki ya 19 kugeza tariki 20 Ukuboza 2025. Minisitiri Lavrov yagaragaje ko inama y'ubufatanye bw'Uburusiya na Afurika ari umwanya mwiza wo kuganiriramo ubufatanye bwo gukemura ibibazo bya rusange n'ubufatanye bw'igihugu. N'ikindi yagize ati duha agaciro umubano mwiza uri hagati y'u Rwanda, nizeye ko agiye rero kubaho ibiganiro ku bufatanye bwacu n'ibijyanye n'urwego rw'akarere ndetse no mu mpuzamahanga. Ibiganiro bya Minisitiri Nduhungirehe na Lavrov byibanze ku nzego z'ingenzi z'u Rwanda n'Uburusiya bikoranamo n'urw'ingufu, banareba ku buryo habaho ubufatanye mu bijyanye n'ubucuruzi, ubukungu ndetse n'ubutabazi. Nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda abishimangira, muri biganiro byahuje Sergei Lavrov Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya ndetse na Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda. Ibiganiro kandi bya Minisitiri Nduhungirehe ndetse na Sergei Lavrov w'Uburusiya byibanze ku nzego z'ingenzi u Rwanda n'Uburusiya bikoranamo mu rw'ingufu, banareba ku buryo rero habaho ubufatanye mu bijyanye n'ubucuruzi, ubukungu n'ubutabazi. Minisitiri Nduhungirehe yaganiriye kandi na Lavrov ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, anashimira uburyo Uburusiya bukomeje gushyigikira ibiganiro by'amahoro. Bati twanaganiriye ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC, mbona umwanya wo kugaragariza mugenzi wanjye uko twishimira uburyo Uburusiya bukomeje gushyigikira gahunda z'amahoro zikomeje. Bombi bashimangiye ko ibihugu byombi kandi bizakomeza ibiganiro bya politiki bigamije kongera imbaraga ubufatanye hagati yabyo n'ibyo ku rwego mpuzamahanga bigamije no gukemura ibibazo bibangamiye isi n'akarere. U Rwanda ruteganya kuba rufite uruganda ruto rutunganya ingufu za nucleaire rutarenze muri 2030, bitegerejwe ko ruzubakwa ahantu hitaruye ku buso buri hagati ya hegitari 15-30, rufite abakozi bagera kuri 230. Inganda nto zizubakwa mu Rwanda gufatanya n'ibigo birimo ibyo mu Burusiya hashingiwe ku bufatanye bw'impande zombi. Abanyarwanda bize mu Burusiya ibijyanye n'ingufu za nucleaire ndetse n'abakigayo kugira ngo bazafashe igihugu kugera kuri uwo muhigo. Binduye ingingo gato mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu nyirizina ikomeza kugenda ivugwa kuri Edouard Bamporiki, babwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yatangaje ko yizeye ko amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azatanga umusaruro nubwo habayeho kuyarengaho ku ikubitiro. Tariki 27 Kamena 2025 u Rwanda na RDC byagiranye amasezerano y'amahoro arimo ingingo yo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Aya masezerano yashimangiwe n'umuhango witabiriwe na Perezida Paul Kagame, Felix Tshisekedi na Donald Trump tariki ya 4 Ukuboza, wakurikiwe n'isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu. U Rwanda, RDC na Amerika byumvikanye ku bizakomeza gushyigikira amasezerano y'agahenge Alliance Fleuve Congo M23 na Leta ya RDC byasinye i Doha muri Qatar kugira ngo akarere
kabone kagere ku mahoro n'iterambere birambye. Mbere ya tariki ya 4 Ukuboza na nyuma yayo ingabo za RDC z'u Burundi Wazalendo na FDLR byagabye ibitero bikomeye cyane ku bice bigenzurwa na AFC gatatu mu ntara Kivu y'Amajyepfo birimo Kamanyora na Kaziba, hapfa abasivili benshi, inzu zabo zirasenyuka. Ibi bitero byatumye abarwanyi ba AFC gatatu bamanuka mu kibaya cya Rusizi bajya guhangana n'irihuriro, barisunitse baryambura ibice birimo Katogota, Ruvunga, Isange, Kiriba n'umujyi wa Uvira, byose biri mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Mu kiganiro abanyamakuru cyabaye ku itariki ya 19 Ukuboza, Minisitiri Marco Rubio yasobanuye ko hari ibitari kubahirizwa hagati y'u Rwanda na RDC, ariko ko intambwe ikomeye cyane yatewe ari uko impande zombi zagiranye amasezerano y'amahoro. Minisitiri Marco Rubio yavuze ko abagize inteko ishinga amategeko y'Amerika baba abarepublicaine n'abademokrate basabwe kuganiriza abayobozi b'ibihugu byombi kugira ngo bumve akamaro k'aya masezerano y'amahoro. Yasobanuye kandi ko mu gihe habayeho kutubahiriza amasezerano, Amerika izajya iyashingiraho yibutsa impande zombi ko ziri kurenga ku murongo kugira ngo rero ziwusubiremo. Ati icyiza ku mpande zombi ni uko twasinye amasezerano, nibura dufite ikintu twabahatira kubahiriza. Nk'uko nabivuze, akenshi iyo usinya amasezerano y'amahoro ntihabeho kuyubahiriza, ubasubiza ku murongo, ariko aho kuganira ku kintu gishya ugerageza no gusunikira abantu kukubahiriza icyo bamaze kwemeranywaho. Nyuma y'amezi hafi agera kuri 6 hasinywe amasezerano y'amahoro, leta ya RDC ntiratangira gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Muri raporo iheruka, impuguke z'umuryango w'abibumbye kandi zemeje ko impande zombi zigikorana. Twihuta rero mbere yuko tujya ku nkuru yacu nyirizina, reka mbanze mbabwire ko Amerika yagabye igitero gikomeye cyane kuri Islamic State muri Syria. Leta z'ubumwe za Amerika zatangaje ko igisirikare cyazo cyagabye igitero gikomeye cyane ku mutwe w'iterabwoba wa Islamic State IC muri Syria mu kwihorera ku gitero cyahitanye abanyamerika. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika ziri mu bice Syria iherereyemo CENTCOM bwavuze ko indege z'intambara n'imbunda ziremereye byarashe abantu 70 batandukanye muri Syria. Indege zaturutse muri Jordania nazo zagize uruhare muri icyo gitero. CENTCOM yavuze ko icyo gitero cyakoreshejwe ibisasu birenga 100 byibasira abantu IC isanzwe ikorera n'aho ibika ibitwaro. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko turi kugaba ibitero bikomeye cyane kuri ibirindiro bya IC nyuma y'igitero cy'uyu mutwe cyabaye tariki ya 13 Ukuboza mu mujyi wa Palmyra, aho abasirikare babiri b'abanyamerika n'umusivili w'umusemuzi w'umunyamerika bapfuye. Mu itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa X rwa Twitter, ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika CENTCOM buyobora ibikorwa bya gisirikare bya Amerika mu Burayi, Afurika n'akarere gakora ku nyanja y'Abahinde n'iya Pasifika, avuze ko igikorwa cyiswe Operation Hawk Strike cyatangijwe saa 3 ku isaha ngengamasaha GMT kuwa gatanu. Umugaba mukuru wa CENTCOM witwa Admiral Brad Cooper yavuze ko Amerika izakomeza gukurikirana ndetse no kurwanya ibyihe bitifuza amahoro bishaka kugira nabi abanyamerika n'abafatanyabikorwa bayo mu karere. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ingabo Pete Hegseth yavuze ko icyo gikorwa atari intangiriro y'intambara ahubwo ari itangazo ryo kwihorera. Rero Peter Hegseth yaragiye abigaruko muri ubwo uburyo muri rusange. Ikaze rero ku makuru yacu, ku nkuru yacu nyirizina, tuvuge kuri Minister Bamporiki yahoze ari ministre cyangwa se umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'umuco, akaba rero yarashinzwe umuco by'umwihariko. Ku munsi w'ejo mu buryo butunguranye cyane, uyu Bamporiki yijeje Perezida Kagame ko atazongera kwakira indonke. Bamporiki Edouard wakoze imirimo itandukanye muri guverinoma y'u Rwanda yabwiye Perezida Paul Kagame ko yamubabaje ubwo yakiraga indonke, ariko bamwizeza ko ibyo yakoze bitazigera byongera n'umunsi n'umwe. Bamporiki Edouard wakoze imirimo itandukanye muri guverinoma y'u Rwanda yabwiye Perezida Paul Kagame ko yamubabaje ubwo yakiraga indonke, ariko amwizeza ko ibyo yakoze bitazigera byongera n'umunsi n'umwe. Mu butumwa bwandikishije intoki, uyu mugabo wigeze kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yageneye umukuru w'igihugu akanaba chairman wa FPR Inkotanyi ubwo kuwa gatanu tariki ya 19 umuryango wakoraga inama nkuru ya 17 yawo. Bwana Bamporiki uyu bitabiriye iyo nama yabereye Rusororo yabwiye Perezida Paul Kagame ko iyo atamubabarira yakabaye afungiye imageragere. Ati mpagaze mu mbabazi mwampaye nyakubahwa chairman, zitabaye zo nagombye ndi aho ibyaha nakoze byari byanyohereje no kuvuga imageragere. Bamporiki yijeje umukuru w'igihugu yuko atazigera na rimwe yongera kwakira indonke. Ati uyu mwanya mumpaye ni nk'iriba nakwikubitamo, ati nkavuka bwa kabiri narabababaje, ntabwo nzongera kwegera abatuma nongera kubabaza nakira indonke. Ati nkoze commitment yuko ntazongera.
Perezida Paul Kagame yasubije Bamporiki ko yizeye ko ibyamubayeho yabikuyemo isomo rikomeye. Mu Ukwakira 2024 nibwo Bamporiki Edouard wari ufungiye muri gereza ya Nyarugenge iherereye Mageragere yafunguwe ku mbabazi za Perezida Paul Kagame. Kwa 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwongereye ibihano yari yarahawe y'imyaka 4 rutegeka ko afungwa imyaka igera kuri 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe Bamporiki yari yahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gatera Norbert mu iburanisha ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ni Bamporiki rero abantu benshi batandukanye bavuga ati mu by'ukuri iyi commitment yakoze akwiye guhabwa umwanya mukuru w'igihugu cy'u Rwanda akongera agasubizwa muri guverinoma cyangwa se akongera agahabwa izindi nshingano umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ese nyuma y'amagambo ya Edouard Bamporiki ndetse no gusaba imbabazi mu ruhame noneho umuryango wa FPR Inkotanyi birashoboka ko Perezida Paul Kagame yakongera akamusubiza muri guverinoma cyangwa se yakongera akamuha umwanya? Birashoboka cyane kuko yamaze kumuha imbabazi kandi no kumukora ubusembwa ni ikintu cyoroshye, umukuru w'igihugu byose abifite mu bubasha. Hanyuma tugikomeza kandi kuri ibyo biganiro byabaye ku munsi w'ejo i Rusororo babwira ko Perezida Paul Kagame yasabye Minisitiri w'Intebe guhagarika ingendo zidashira z'abayobozi bo mu mahanga. Perezida Kagame yasabye Minisitiri w'Intebe ko ingendo zo mu mahanga za hato na hato z'abayobozi bo muri guverinoma zihagarara kuko zituma batita ku bibazo by'abaturage kandi ari byo bashinzwe mbere na mbere. Umukuru w'igihugu yabigarutseho ubwo yafunguraga inama nkuru ya 17 y'umuryango wa FPR Inkotanyi yabaye ku wa 19 Ukuboza 2025 Rusororo mu Ntare Arena. Inama yitabiriwe n'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi barenga 2,000. Perezida Paul Kagame yabajije impamvu abaturage bo mu karere ka Kayonza bahuye n'ibibazo by'inzara kandi bafite ubuyobozi, mu gihe abo mu karere ka Rusizi bafite umuhanda umaze igihe kinini cyane warangiritse ariko nta gikorwa. Mu bayobozi bose yabajije icyabaye bamubwiye ko habayeho uburangare n'amakosa yo kutihutira gukemura ikibazo. Avuga ko ibyo bintu atari ubwa mbere abyumvise, ko ikibitera ari ukuba abo bayobozi badakurikirana abo bayobora kuko baba bari mu ngendo. Atugiye kubara rero ingendo bagenda ati bibera hanze mu nama bafite n'ibyo bakoresha u Rwanda ati barugize igitangaza bashaka kwerekana ibyo rwagezeho ati ba minisitiri nka 5 ati kugera ku 10 bose barandika baragenda. Nkabaza nti barajya he? Bati baramutumiye kandi ni ingenzi bagiye rero gutanga amasomo. Ati amasomo ugiye gutanga wowe yakumariye iki? Perezida Paul Kagame yavuze ko nta minisitiri uzongera rero guhaguruka atabanje gusobanurwa mu buryo burambuye iby'urwo rugendo rufite nk'inyungu ku gihugu kuruta ibyo atanga ku baturage. Ati iri genda ryandambiye, ati munyumve iri genda ryabo ryandambiye, ati muzajya mubanza musobanurire neza, ati muzajya mubanza mu bisobanure mu gihe. Ati tubanze rero twumvikane icyo turi ku butakaze umuyobozi natagenda, ati natajya hariya ati baramutumiye, ati turi butakaze iki? Ndashaka kukimenya ariko icyo gihe ati bikwiriye kwibutsa n'icyo uri butakaze, ati nibiramuka bagiye turebe ikinyuranyo cyabyo. Hamwe twashyize abaminisitiri 2 ati muri minisiteri ariko hakaba ubwo bagiye ari 2 ati bitari muri minisiteri imwe 2 3 abantu bose bagiye kandi uko bagenda nabyo mubimenye. Yavuze ko rero abayobozi iyo rero bagiye kandi bagera hanze bagakura telefone ku murongo ku buryo niyo bakenewe bataboneka. Ati ukabaza uti aho wagiye hataba telefone ni hehe? Bo mu mutwe ati kugenda no gukupa ntabe agifitanye isano naho aturuka. Ibyo Minisitiri w'Intebe ati biraza guhagarara byanze bikunze. Yavuze ko abayobozi bagomba rero gusobanukirwa inshingano zabo bakamenya izihutirwa mu nyungu z'abaturage aho gukomeza kubasiragiza. Yavuze ko nta yandi masomo kandi akenewe kuko iyo myumvire ariyo FPR Inkotanyi imaze imyaka myinshi cyane yigisha. Ati murashaka kwiga ibiki mwe mutazi amashuri mushaka? Ngo amashuri y'abakada? Amashuri se ni inganda muracura abantu? N'ubu ibyo umuntu ababwira mu byumva. Ati byari bikwiriye kuba rero bivamo amasomo. Yavuze ko ingorane u Rwanda kandi rwanyuzemo myaka myinshi cyane ishize abantu badakwiriye rero kuba bakirangwa n'imikorere mibi ngo bakore bumiwe batazi ikigomba gukorwa. Ati ntabwo rero nibwira ko ari ukutabimenya. Ati ni ukubera iki mubisubiramo ikosa rimwe abantu bakwibutsa ukongera ukarisubiramo. Ati byo babyita iki? Bihinduka umuco wo gukora ibintu ubishaka ariko wenda abandi batabona. Hanyuma ku rundi ruhande kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akaba
yashimiye abanyarwanda mu byiciro bitandukanye ku musanzu wabo mu iterambere ry'igihugu, avuga by'umwihariko abashinzwe inzego z'umutekano hamwe n'abaturage bakomeje kubumbatira ubumwe. Yabigarutse ubwo yatangizaga inama nkuru ya 17 y'umuryango wa FPR Inkotanyi yabaye kuri wa gatanu Rusororo. Perezida Paul Kagame yavuze ko mu nzego ashimira cyane harimo iz'umutekano muri rusange. Ati mu nzego nshaka gushimira zindi hari inzego z'umutekano muri rusange, RDF, polisi, abashinzwe umutekano w'urundi rwego. Aba bantu ati ibyo bakora bakorera igihugu cyacu twese, sinavuga ko mfite byinshi cyane birenze ibyo bakora mbasaba. Ati barabyujuje, izi ngabo zacu ni ingabo nahoze iteka nifuza kugira. Yakomeje avuga ko usibye abashinzwe umutekano abaturage b'u Rwanda ari abo gushimirwa byihariye. Ati ariko noneho navuga ku abaturage mureba u Rwanda dufite, sinzi ko ari igihugu gifite abaturage beza nk'abacu b'igihugu cy'u Rwanda. Impamvu ndayikubwira, urebye aho tuvuye muri politiki y'amacakubiri jenoside, ariko tukaba tugeze aho abaturage bari hamwe, n'isi yose yirirwa ishaka kongera kubasubiza inyuma. Ati buriya ahantu hambere ati hananiwe abantu bo hanze bashaka yo kudusenya, bashatse kureba uko bazana mu banyarwanda umwiryane, abaturage barabananira. Yavuze ko abahunze igihugu bari barabaye ibikoresho by'abashaka gucamo abanyarwanda ibice. Ati nabariya bahunze igihugu buriya nibo babanje gukoresha bari hano ngo babanze bacemo ibice RPF batandukanye abanyarwanda, bakaza bakabogeza. Ati bariya bari za Amerika, za Afurika y'Epfo. Hakaza rero abantu bavuye i Burayi batari ko wowe uzi ko ari wowe ukwiriye kuba perezida, erega bikamujyamo. Ati akabishaka, ariko kubishaka si icyaha. Ati hari inzira binyuramo, iyo ubishatse gusa ugashaka gukora wibwira gusa ngo abo bazabigufashamo, ibyagiye bibananira. Ati bajya aho bagiye, abandi ntabwo byabahiriye. Perezida Paul Kagame yavuze ko abaturage b'u Rwanda babereye ibamba, ndetse kandi abashatse gucamo igihugu ibice, yaba abashakaga kwitwikira imiryango itegamiye kuri leta n'abandi. Ati abaturage bacu banze baba ab'u Rwanda, aho rero niho ati namwe mubera akaga. Ati mumbabaza, ati kuba mufite abaturage bameze batya, ati mwarangiza mukabakiniraho, ati ntimubahe ibyo mubagomba. Ati ni icyaha kidakwiriye kubabarirwa. Yavuze ko u Rwanda kandi rufite abaturage beza, ariko kandi abayobozi ngo ntibabahe ibyo bagomba, rero ari ibintu abayobozi bakwiriye kwicuza. Ati mwicuze, muhinduke, mukore ibintu bizima. Yanashimye kandi imitwe yindi ya politike kuba itemera ko abanyarwanda bacirwamo ibice. Ubushakashatsi ngarukamwaka ku miyoborere bwakozwe n'urwego rw'imiyoborere RGB buzwi nka Rwanda Governance Scorecard bwagaragaje ko inkingi y'umutekano n'ituze ry'abaturage biri mu byishimirwa cyane, kuko ifite amanota 90%. Ubushakashatsi bwamuritswe na RGB ku itariki ya 31 Ukwakira 2025. Hanyuma rero dukomeje n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, mbabwire ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru avuga ko Ububiligi bwamaganye itabwa muri yombi rya Emmanuel Ramazan Shadary. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yamaganye itabwa muri yombi kuwa kabiri rya Emmanuel Ramazan Shadary, umunyamabanga uhoraho w'ishyaka PPRD rya Joseph Kabila Kabange uzayobora iki gihugu. Minisitiri Prevot yizera ko iki gikorwa cya Kinshasa kidashyigikira umuhate w'imbere mu gihugu w'amahoro ikeneye kurusha ibindi. Kuri wa kane tariki ya 18 Ukuboza, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yagaragaje ko ababajwe n'uko ifatwa ry'uwahoze ari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu wa Kongo ritagabanya umwuka mubi muri politiki y'igihugu kandi ritagishyira hamwe imbere ibibazo byugarije RDC mu karere k'Iburasirazuba. Yagize ati uruhare rw'abantu benshi bashoboka ni n'inzira yo kwishyira hamwe mu guhangana n'ibibazo byo kuzana umutuzo mu rwego rwa politiki ya Kongo. Ifatwa ry'umunyamabanga uhoraho wa PPRD Emmanuel Ramazan Shadary ritera kwibaza kandi bisa nkaho bitagenda muri iki cyerekezo. Byongeye kandi nk'uko bitangazwa na Actualité, Maxime Prevot arahamagarira abayobozi Kinshasa gutekereza ku kamaro ko gufata ingamba zo kugabanya amakimbirane muri politike no kugana inzira y'ibiganiro nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga n'amahame ya Repubulika. Maxime Prevot akaba ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburundi ndetse na Perezida Felix Tshisekedi i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndaje mbigaruke mbere yo kubaha inshamake y'amakuru agezweho muri aka kanya, hanyuma tukaza kwitsa ku ngingo yacu. Ndaza kubabwira uwitwa Senateri Graham
yashenguwe n'ibitero bigabwa kuri AFC M23 nawe yandikira Perezida Donald Trump amusaba ikintu gikomeye muri rusange. Ikaze rero. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari amakuru avugwa yuko General Yave uyu nguyu yari umusirikare ukomeye cyane mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hatangijwe rero urubanza rwa General Yave Filemon ushinjwa ibyaha birimo ubugambanyi. Urukiko rukuru rwa gisirikare muri Kongo rwatangaje ko hafunguwe kuri wa gatanu tariki ya 19 Ukuboza 2025 urubanza rwa Lieutenant General Filemon Yave wahoze ayobora akarere ka gatatu ka gisirikare afite icyicaro muri ho Katanga mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bigaragara mu nyandiko y'ibirego, Lieutenant General Yave akurikiranyweho ibyaha muri dosiye ebyiri. Iya mbere iribana n'ibyaha by'ubuhemu ndetse no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranye n'inshingano zabo na discipline ya gisirikare. Idosiye ya kabiri nk'uko inkuru dukesha kimwe mu bitangazamakuru by'imbere muri Kongo ikomeza ivuga ko ijyanye n'ibyaha byo kugambanira igihugu ndetse no kugira uruhare mu mutwe wigomotse ku butegetsi. Uru rubanza bivuga ko ruri mu rwego rw'imanza zatangijwe n'ubutabera bwa gisirikare kugira ngo bugaragaze umucyo ku byaha bikomeye byakozwe kandi bibangamira umutekano w'igihugu n'ubumwe bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lieutenant General Yave Filemon yatawe muri yombi ku itariki ya 20 Nzeri 2022 ashinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu ndetse no gushaka guhirika ubutegetsi, afungirwa i Kinshasa. Uyu rero yarasanzwe ari komanda y'ibikorwa bya gisirikare, akaba ari General Yave. Hanyuma duhinduye ingingo mbabwire ko igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho, biravuga yuko u Burundi bwateguye imyigaragambyo yo kwibasira igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo. Amakuru ava muri icyo gihugu avuga ko leta y'iki gihugu yamaze gutegura imyigaragambyo igamije kwibasira u Rwanda izabera kuri izo ambasade z'ibihugu bitandukanye mu ambasade y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru avuga ko iyo myigaragambyo imaze itegurwa n'abayobozi ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi, iteganijwe kuba kuri wa gatandatu tariki 20 Ukuboza. Imyigaragambyo biteganyijwe ko izabera imbere ya ambasade z'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rwanda, France ndetse na Belgique. Abigaragambya bazabashinja u Rwanda kwica amasezerano Washington DC yasinywe hagati yarwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwateguye imyigaragambyo mu rwego rwo kunezeza inshuti ye magara Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Burundi bukomeje kwigaragaza nk'uburajwe ishinga n'amasezerano y'amahoro ya Washington DC, mu gihe u Rwanda rumaze igihe rushyira mu majwi iki gihugu rubushinja kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Mu gihe amasezerano yashyizweho umukono muri Kamena uyu mwaka mbere yo kwemezwa na ba Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi ku wa 4 Ukuboza, ateganya ko imirwano ihagarara muri RDC. Ingabo z'iki gihugu zikomeje gufatanya n'abarimo ingabo z'u Burundi mu kugaba ibitero kuri AFC M23. U Burundi by'umwihariko maze igihe bwarahinduye ikibuga cy'indege ibirindiro byifashishwa na leta ya RDC mu kugaba ibitero kuri AFC M23, dore ko iki kibuga aricyo cyifashishwa mu kugaba ibitero byo mu kirere ndetse no kujyana intwaro n'amasasu ku rugamba. Ingabo z'u Burundi kandi zikomeje gufatanya urugamba n'umutwe wa Genocide wa FDLR, ndetse amakuru avuga ko ari abarwanyi b'uyu mutwe bacumbikiye mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe amasezerano Washington asaba ko uyu mutwe urandurwa burundu. Mu buryo bw'ishamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu nyirizina y'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatumijeho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Perezida Felix Tshisekedi, reka nce muri Beni mbabwire ko amakuru avuga yuko abasirikare hafi 200 ba FARDC basoje imyitozo yo kurwanira mu ishyamba. Abasirikare 180 mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi